Kaliang Persya Voice of the People Party VPP hagas sajan kalabet seng yau dokot trong ke State Executive Committee namar ke jengkren ke Belang Persya ia ke parti uba awnir medon parian ubadai ukertong ke VPP Persya ia ke MLA ke East Shillong bat Menteri Sarkar ke kong amperin selong do hagi election arajar arpulai ulisya kenok ba ukren Persya ia ke parti hagi tensan sosial media bat yarok ia kiwai pat ki parti Kumba peta ada ke State Executive Committee ngi ki basoi harum ngi kwak ban betip syapi Mbak ngila shim kia ba ya ke jengken thok jong pi Persya ya ke parti ban ya ro ya ke wipat hakin san social media ka bom ya hap setia ya rekod jong ke State Executive Committee ong chairman ke VPP Disciplinary Committee o Dr. Kara Echen ha ke chithi bek seng ya ba abarni perian kani ke kam bapilale ke bu yangi ha ke jengkut lat bat ngi hap ban mek no ya pi na ke parti ong Dr. Kara Chen